to'g'ri.kz ұсынады. Күнделікті оқылатын дұғалар. Шипа үшін оқылатын дұға. اللهم رب الناس مذهب الياس اشفي أنت الشفي لا شفي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب الياس اشفي أنت الشفي لا شفي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما. Мағынасы: Уа адамзаттың рабы, қиындық жоюшы, дерттерге шипа беруші, өзіңнен басқа шипа беруші жоқ. Ауру сырқат түгілі, аурудың ізі де қалмайтындай шипа бере көр.